Obed Tumuwine urukwebembera abantu aba kandi urukurwa mu cyaro cya Bukoro umurika gwa Kavu mugombora y'amaziba mu district ya Kabare nanjira ngo rutaro rwa Rwanda rwatantro mwaho gwa rukumo rwenda cyenda rukabashanga bari kutura kurunji ombyanga byabo bitahabwo kuba hihi nesharo y'ihanga bakateganiswa mnunga aba bakahungoma kagabo ahabo kuba barwani nho babire nbatura umukungoku aba bakasigaho ibintu byabo nk'amatungo amaka emisiri hamwe n'ibindi ogu yabireka ngo habwe mberambi eyibabene baturamu bakarwara n'indwara zitari zimwe na zimwe nyonkanye ebyo muntu ebyasisikire n'ibintu binyi munonga nkasiga henjo burire nashanga yone shambagurike nebe nasigiro munju byona tine kinashangiremo orutoke nibachemanyaje nkoruna nkemesere eyiturukwejo ni saha bakarutema rwona wagwa hansi amatungo bija gona batwara nebindi bingi munonge bentakubasa kushobora umwaka gwa 2014 aba bakekora mu murimo bayigita kubasa kushira obwezi okurwa mu government ibizona ya Uganda hamwe n'ya Rwanda ari kushera obushagici umurikabare umukaruru ko mwaka gwa 2016 2016 byo kwa mshanje 2015 president Yoweri Kaguta Museveni akaraganza ku government eri kwija kurabamu eri kubare by'abantu aba baferirwe okubasa kubakita abantu bagira nkwihobo na hatine kibara bwini wire twasibwe we bikompora bikamuhendo kuguru kandi yahutara no mchifuba umbwirobo ogu atwerekire ngutayine cyari kubasa gukora kureberekaye oyihireho narebera umukazuwe urukushira kuhinga imizi yonkanje muka urutaro kugwatire ekikompora cya Rwanda cyatere nju yanje cyayikacantereramo cyatiyana kana kanje kabeka cyo kubanza nako kafka konkanyo na honoko enju yashenjagurika burundu kuna mazire nkani ntaho mwe yakaka ngari nabutiya abo kujya mukabikimu nagombe kindi kandi mwe ntaho umjeyi nabona mparampa Ondijo wortaro rwateganise ni James Tukijuka waferiro mwana we umasasi nebikompora ibyabire nibiterwa umwana wanje akamaze senior yakana kuyamaze senior yakana bashije bife bari kushuma baboko ya ari kutaha kunuye yagumana nabo nanye ntwira wanje ni hari kuyagumira nabo kaguma tubareberera konke bikompara ko byizire cyamutera abandi bantu abaramu Warren Tumusime Wilberforce bitungwa biriho na Medad Kabagambe babireka ngo bakafera mnunga umuritaroru kandi hashemerere kugira cyakorwa kubagarizamwe amasiko nyowe kafuyerwa ibi emisiri yanje ibiribwa ibi nabiri nimpingo mu kaciro ndukwihamu school fees z'abana banje kandi basho abankundurira n'urutoke urubabire nibashirekamu kandi barukutema mu n'ibitoke umuyobozi kinsa Museveni kuyizire twabimubuzaho yatugamba ati uriyo mwana kundi kumubuza ndeba naje ati nakumubuza ko nashange atakabasa kwihura ebintu none ngezo mbiyure ibintu bwo kurutaro nyuma uko gwashishire ebintu akwa turuhire bagenzi kandi tuye no busasi mukanyenyowe tata kaburiro mu rutaro tarabonekire tindi kumanya nyuti nkamanya ho tata akwa nkabankiri muto ho kace ngeno hatabwira ubutinka mureba gakagendera mu rutaro ari guide yaburirayo mini to busasa butwine bwinji nitugambira aha turi bakeho konka benyuma bona mu besiraha nebende uruti tukahurizana umumabara gutwerebireho abantu aba agubahandikira bebembezi batari bamwe na bamwe tiriho na mukuru wihanga bakabana bashabe nshumbushano iri kuhika billioni 10 ahabwe cyabashyireho amakuru agagasha kwa Job na Amanya ahabwa Tayali West omurikabare